Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Operacije katarakte su samo deo onoga što kaluški oftalmohirurzi rade kada gostuju u bolnici Eliksir. Iskustvo koje stiču prenose nesebično kako bi problem sa vidom rešili na najbolji način. Usavršavanje operacije katarakte ide svojim ubrzanim tokom, zahvaljujući nauci, tehnologiji, ali i veštini samih operatera. Nekada se čekalo da katarakta sazri, zapravo da prirodno sočivo postane skoro neupotrebljivo, a to znači da se čekalo da pacijent skoro izgubi vid. Danas se katarakta operiše po samom nastajanju. Nekada je postojala samo jedna vrsta sočiva koja se ugrađivala. Danas se pronalaze nove vrste sočiva, tako da hirurg u dogovoru sa pacijentom ima mogućnost da izabere vrstu sočiva koja bi bila najbolja za svakog pacijenta ponaosob. Сегодня хотелось бы рассказать о линейке интраокулярных линз, которая есть в клинике Эликсир. Danas bih želeo da govorim o liniji intraokularnih sočiva koju ima bolnica Eliksir i koja se koriste u savremenoj hirurgiji katarakte. Najvažnije je da se hirurgija katarakte u bolnici Eliksir sprovodi ambulantno. To je jednodnevna hirurgija. Pacijent dolazi, operiše se, narednog dana mu je urađena kontrola vida i dobija rezultat. Mi na savremenoj opremi radimo fakoemulsifikaciju. Također koristimo femtolasersku podršku kako bi ova procedura bila još bezbednija, još više planska i sa još većom garancijom dobrog rezultata za pacijenta. I treće pitanje je odabir sočiva koje ćemo staviti kao zamenu zamućenog sočiva koje odstranjujemo. Postoji nekoliko kategorija sočiva kojima raspolaže i bolnica Eliksir. Imamo monofokalna sočiva koja imaju jedan fokus. Čovek vidi dobro na daljinu i koristi naočare za čitanje, ili dobro vidi na blizinu bez naočara, ali koristi naočare za daljinu. Postoji i druga grupa, to su multifokalna sočiva koje se dele na sočiva sa produbljenim fokusom i trifokalna sočiva. Veštačka IOL sočiva sa produbljenim fokusom ili EDOF IOL daju pacijentu dobar vid na daljinu, srednje rastojanje, odnosno to su kompjuter, telefon, upravljačka tabla automobila, ali udaljenost je negde 50 do 60 cm. Trifokalna sočiva imaju najbližu tačku 40 cm i naredne fokuse od 40 cm i dalje. Čovek praktično u potpunosti vraća svoj vid kakav je imao pre nastanka katarakte i pre nastanka presbiopije. Zbog toga se hirurgija katarakte, da tako kažemo, podmladila. Odnosno, pacijenti ne čekaju da se sočivo potpuno zamuti i da vid potpuno nestane. Kod početnih promjena u mladosti, plus problem zbog toga što čovjek posle 45 godina već ne vidi na blizinu, to su već indikacije za zamenu sočiva. Uz postojanje dobre tehnologije hirurgije, uz postojanje dobrih sočiva, uz postojanje dobre dijagnostičke opreme, mi možemo da garantujemo dobar rezultat i predložimo ovu hirurgiju i mlađim pacijentima. Ovo je svetska tendencija, ne samo u Evropi, u Rusiji, u Srbiji. Ovako je u čitavom svetu. Ali potrebno je da budu ispunjeni svi ovi uslovi. Zbog toga su danas predstavnici firme Alcon pričali o sočivu Clarion. To je jedno od poslednjih sočiva firme Alcon koja je poznata u svetu, a sada je dostupna i u Srbiji. Pojavljaється i ima dostup u Srbiji. Sama ugradnja sočiva je samo deo operacije katarakte. Njoj prethodi pregled oftalmologa, pregled na nizu savremenih aparata koji spadaju u takozvanu dijagnostičku liniju, a čiji rezultati pregleda daju lekaru bolju sliku problema sa vidom. U samoj hirurgiji katarakte, femtolaser uradi veoma precizno i brzo sve što mu zada hirurg, od uklanjanja starog sočiva do pripreme za ugradnju veštačkog, po dogovoru lekara i pacijenta. I sve to potpuno bezbolno, beskrvno, za nekoliko minuta, samo u lokalnoj anesteziji. Sve kako bi se pacijent što pre vratio svom svakodnevnom životu. To je još jedan korak ka poboljšanju kvaliteta vida kod pacijenta. Još jedan korak ka konformnijem vidu bez naočara, što je potrebno i pacijentu i doktoru, kako bi svi bili zadovoljni, kako bi bilo moguće brzo operisati pacijenta, postići odličan rezultat, a i da sve bude tehnološki potkrepljeno i pismeno.
и грамотно. I ako pitate kaluške oftalmohirurge koji je pravac razvoja operacije katarakte, odgovor je u pravcu razvoja lasera, sočiva i samih operatera, kao neraskidivi trijas kome se priključuje i pacijent, da budu prava ekipa koja pobeđuje mrak na putu do svetlosti. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.